Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Ayola at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti lalaki nga ipagarup ko amangayat kanyak itinapudno. Ngem tay kunadan, dumteng latta ti nakapasakit. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Yola di ti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, adto yan ti order mong underwear, Beth. 1 month to pay data, ah? Ala, ikash kon, kababain matkan ka. I-cash mo? Ay na, pagyamanak unay no kasta. Yola, nagagat ka launay. Adala nga rudan na talgad at trabaho, tamangop opisina kamutan. Ngam sa bali pa iladay ta sideline mo, ngaglako-lako ka itibadbado, kas kada underwear. Kasapulan ngamin. Para kadiday ta itikabsat mo nga agad-adal. Wano, isagsaganaam ti kalaysam. Mabali na kasta. Wen gayam, kumusta mo tay kunam ang boyfriend mo? Awan parikot. Ikikaklatay iti allowance na Tagad adal pa'y mat. Kaya't naasawan, si Kati mang papaadal. Kaslakastan Ay na friend, ubing ngam si Kati boyfriend mo. Sakot agad adal pa'y. Kat, anya ko ma. Sigurado ka kade, si kalaang ti girlfriend na. Agtalakakan ko na. Adangamin amok akaskan ka ti sitwasyon na, Yola. Akalpasan a pinagadal tay boyfriend na. Nakitarayon iti sa bali. Anya? Nagbagasan lagayam di babae. Ay, kaasim at di lalaki no kasta. Wen imbagak day ta. Tapno da pagpampanunutam. Jack ibaga nga awan pa nagtalog ko iti boyfriend mo. Ngam at least, pinalagipan ka. Manang Yola, yamamok kan ka ni Martin, ti boyfriend ko. Kumusta, Manang? Jack ninamna mga adagaya man boyfriend mo, Ellen. Idinto tagad adal ka pailaan. Di ka agdanag. Ta saan ko abaybay anti panagadal ko, Manang. Aggraduara ko ni tatawan. Sige, sikati makaam mo. Di ka agdanag, Manang. Tagtantanang kami. Nasaya at nukas na. Kat saan mo ko mga rod asaksak ti kabsat ko, ha? Ikarik, Manang. Agad-adal ka kadipay? Addaan akong itinatalgad at trabaho, Manang. Sige, nasaya at nukas na. Basta ti makunak, saan mo ko maasaksaktan ti kabsat ko? Naragsak ka kadi ti boyfriend mo? Manang. Nasaya at nukas na. Ngam pang-asim ko ipang pangrunam ti panagadal mo. Manang. Takitaan na. Naadaanak pa iti natalgad at trabaho. Sakbayan naadaanak iti boyfriend. Amok day ta, Manang. Kaya't ko makalpas ka. Tapno maadaan kan tumat iti natalgad at trabaho. Manang. Di ka agdanag. Makagradwarak ita atahon. Ikarik day ta. Nakaawag ka man, Miguel. Wanyola, natakawan na kita'y malam. Inala dati kwarta kiti cabinet ko. Anya? Awanan ti allowance ko. Kasa nun? Sige, inton bigat. Masapa ak amapan di tadagos mo. Taikan ka iti allowance mo. Agyaman ha? Awan parikot. Sige, kastapeng rod. Maturog akon. Good night. Good night, Miguel. Bye. Oh, adto yan ti allowance mo, Ellen. Alaan mo, tarumarakon. Alas 6 pa ilang iti agsapat? At dabit pa panak. Sakbay ama panak iti opisina. Saan na kun nga ikan iti allowance ko, Manang? At dapay allowance ko. Manula ang tintad ko kan kay di na minsan.
Inikanak ni Martin, manang. Anya? Jak kayat nga awatan, ngam ipilit namat. Awatem latan, kat idulin mo. Sige, manang. Thank you. Oh, adto ti allowance mo. Agyaman ha? Kasano ang natakawan ka dito dagos mo? Nagnada iti tawa. Anya? Isungay ta. Nasken asiguradwak ang nakarikap. Sakbay ang mapanak iti pagatalan. Rumbang laang. Oh, kasano? Ingkamatan. Tama nga numaladaw ka iti trabaho. Agrubatak mata na mapan iti pagadalan. Sige. Agan-anat ka. Hello, Yola. Ay, iti pang panunutem. Kwa. Ala ka, makita na ka ni boss. Ang mga no niya ti kunain nakin ka. Ang mamata ni boss. Kunamlan eso, ti akin ko, kwa iti opisina. Ay! Lunch break gaya man. Ala, umay kan. Intag lunch. Ilibre ka. Saanan? Umay ka kitin. Ay, alaman laangan. Rumorta nga ro din. Sige. Sige. Mangantan. Oh. Agyaman ang iti lunch, Lucia. Awan panikot. Ay, wan gayam. Kanayon ko amadlaw ang kaslag pang panunot ka. Gapo ka di iti boyfriend mo, ha? Wan. Nako na tigayam ko. Nga amangan no adda sa bali akaayan-ayat na. Nang runakit estudyante pay laang. Kan inauna ak iti upat atawan ngam iso. Ada posibilidad na akasta. Ta syempre, adu dagiti babae ang makalanglangan na iti pagadalan da. 2 years min kin ni Miguel. Ay, wun gayam, atay bagakin ka. Iti dua atawan niya agayan ayat kayo, naragsak ka kadi? Kwa. Kanayon kayo kading ag-date? Naragsak ka di no kadwana ka? Ha? Sa di no kadi tinakam-amam kan kwa na? Iti may sa restaurant. Ha? Nakilamisaan iti kanya. Gapot awan pagtugawan na. Adu idi ti customer. Kat? Ijay kami ang nagamam mo. Inala na ti number ko. Kasta gayam. Adun tinait-itod ko kan kwa na akwarta. Ta syempre, ay ayatakmat nga rod. Kat agkurang iti allowance no daduma. Kas idi rabi, imawag kat ko na natakawan ka no iti dagos na. Iso hanapan ko inikan iti agsapa iti kwarta. Ay, kita man na imbag-an. Amangan mo't no pudno a kwarta laang ti kayat nakin ka. Kasta. Pudno ngay ayatem. Ngam kita mo't basit Taamangan no kwarta laang ti kayat nakin ka. Yola, agamiris ka na imbag. Ellen, amamom ka di dito adda dito yung Facebook. Kita akman, manang. Aguray ka. Kasla. Wan! Tay boyfriend ti gayam ko day ta. Ni Miguel. Anya? Apay ka di, manang. Amo tay ka opisina Baknang samot day ta lalaki, manang. Ngamin, kanayon da amang restaurant kinikati agayam ko. Classmate mo ni Cathy. Wan, manang. Mabalin ka di nga awisam dito'y balay inton bigat. Kaya't ko lamam mo. Wan, manang. Iso kumala ang ti awisam Pwera di boyfriend na. Wan, manang. Hello? Hello, Yola? Nakaawag ka man. Mabalin ka di nga kita ta itarabi. Apay, kansa dino ti pagkitaan ta. Sika man, no may ka dito'y dagos ko. Bueno, ilibre na kiti restaurant. Jak makarwar ita. Alamatan na. Kailiw ka na makita. Gapo ka di ta kasapulang manan ti kwarta. Ha? Ne, saan?
Diyak kaya't ti makisinarak ita. Nasakit ti ulo. Inton maminsan langan. Kuha ngamin. Awan ngamin pagbayad ko iti silaw. Diyak pa'y nakaited iti share ko iti silaw ita abulan. Agsingsingirdan. Pues, agkid daw ka kadag iti dadakkel mo. Sige, kastapay. Ta makaturturog akon. Bye. Pudno launay akwarta laeng ti kayat ni Miguel Kanyak. Ngam, Huston, saan kon nga ikan iti kwarta? Kat lipatak matan. Sige, agmerienda tayo pa'y. Sige, Kati. Agmerienda ka lata, ah. Di ka agbabain. Agyaman, nak. Kati, anya itayan tinagan ti boyfriend mo? Miguel, manang. Kita aman no iso day ti adday ti Facebook. Adday ti cellphone ko. Uwan, manang. Iso dayta. Apay damdamagam? Amom ka di nga iso day ta ti boyfriend ko. Pudno ka di, manang? 1, 2 years min. Anya? Ngam pang-asim, tadi ka gumura kanya. Nang runa kat agpagayam kayo pa iti kapsat ko. Ti awanan bain, Miguel? Amok, si katay ayatan na. Kat kwarta laeng ti kayat na kanya. Tsaka mo dayta, manang. Isumot lagayam nga ado ti kwarta na no dadto mo. Diyak ibaga nga i-break mo. Ngam adakan ka dayta. Pagyamanak matanamuak, manang. Sorry. Awan ti rumba nga ikidawam iti sorry. Tasaan mat asikati ng loko kanya. Nasayang at manugot ka nga agsarak ta iti dayto a parke. Saan tang agbayag ditoy? Agsarita tala. Napatag ka diti, Bagam? Agap apurak namin. Amok no sa dino ti papanam. Agkita kayo kin ni Kathy. Saan ka di? Ha? Mas dangaw ka. Kwa? Mawag iti ni Kathy. Kat kuna nang agsarak kayo kano ita. Ta i-break na kan. Anya? Kat di kagdanag. Agturungan dito ni Kathy. Manang Yola? Adaytan ni Kathy. Anya ti kahit asawan da ito eh. Apay akas to'y di inaramid mo, Miguel. Manipod ita, Miguel. Lipatan kan. Agwin naswastan. Gaputadyak kaya't tilalaki akaskan ka. Sige, umuna akon, Kathy. Saan, manang? Urayin, nak. I-break ko laang to'y awanan bain a lalaki. Kathy. Ag-break tan! Mananggon damay! Makitam? Di pod no tay ko na. Naimbaglaangan ata na duktala mon. Huwag nga ron. Kat mas dawakan ka. Kunam a 2 years yun nga gayan ayat. Ngam di mo madlaw aluklukwan na kalagayam? Manmano kami ngamin nga agdate. Gaputa busy akmat nga kanayon. Busy ka iti trabahom. Kan busy ka nga gideliver iti lakom. Ikikam iti kwarta di boyfriend mo. Takunam atulong mo ken kuana. Gaputa agad adal lakat nga rod. Ay ngam, gun-gun dawayan na kalagayam. Kasla kayat ko ti agsangit. Ay na, awan ti rumbang a pagsangitam. Gaputasan a rumbang asangitam dagiti kakasta a lalaki. Ti aramidam kit di, ipamaysamon ti trabahom. Kat ad-ad-dapay nga agagat ka. Iti kasta, makaurnong ka. Uwan, Beth. Kasta ti aramidam. Saan na bale? Addan tulat ta sumangbay anapudno nga ayat para ken ka. Anya ti bagam? Taimay ka dito'y pagtrab-trabaho. Kaya't ka kumakasarita, may papan ka data. Pangasim, agsinubyan ta kuma. Tapno anya? Tapno pagkwartaan na klang? Saan? Huston. Adumatan ti kwartaan na alam kanyak saan ka ni. Agbain ka kumamatan.
Sika talaga ti ay ayatek, Yola. Pumanaw kan. Di ka manaktak iti trabaho. Ken sa anak kon ang makisinublan kan ka. Pangasim, Yola. Sa anak anala ka ama ay ayo. Nukas kan ka alalaki. Manang kuntaway. Iso asige. Pumanaw kan tasaan kan akayat. Yola. Pumanaw kan. Tanusan. Ayabak ti security guard ang mangulod kan ka. Sige. Inak nga roden. Katagyaman ako unay kan ka. Gaputa inayat nak itilasod ti dua atawan. Sige. Agpakada akon. Ingkan. Kat saan kan magpakita pa'y kanya? Di mo ko na nakaasampay laang ti boyfriend mo. Day tatipod no. Masya na kan ko na. Nang ronakat ko na naasyak ka no tayo ayatan na. Ay, nako. Di ka mamati adagos kong kwan, Ay, ayatan pa'y laang. Ngam, adalatakin ka, no ikam iti second chance. Sanan lo siya. Pudno ngay ayatak. Ngam talagaan na upay akon kan ko na. Talon na bulan tinapalabas, sipod in break ko ni Miguel, Mr. Lonely. Nga mauawagan kan agtetext latta kanyak, nga agpakpakumusta. Kanayon nakaawisan nga agdate kami kano, ngam Jack pinatgan. Kastan, katagyamanak, tuy pagayam mo, Yola. Yola pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Awan ti makunak, no di paliiwam ni Miguel. Tanya ti ammom, nga amangano nakaamiris. Kat si kagayam talaga ti ayayatan na. No pa'y kasta, si kan ti makaikadeng iti dayta. No ikam kadipay iti second chance, weno saanen. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Ayola at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan dayto hingi istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.